emas lah, okey. Emas 100 gram bunga emas. So kalau tanya saya, untung ke simpan emas? Sangat-sangat untung. Kalau tuan keluar setahun, tuan gadai emas ke? Ya betul. Saya keluar setahun ke, saya keluar apa, memang saya emas lah. Memang saya akan jual, saya akan clearkan lah. Okay? Segala hutang-hutang, prepare, bayar rumah semua memang saya akan gunakan emas. Sebab tu saya bagi tahu, alhamdulillah semua Allah mudahkan urusan melalui perantaran asbab emas. Bila saya mula menyimpan emas, alhamdulillah Allah buka jalan, mudahkan saya nak keluar jalan SWT, mudah saya nak buat segala urusan, alhamdulillah. Jadi saya selalu bagi nasihat kepada kawan-kawan yang buat usaha agama, kan, kena mula simpan emas. Bila kita mula simpan emas, paling kurang kita tak ada harap pada makhluk lah, kita tak ada harap pada orang, kan. Bila kita mula menyimpan emas, kita boleh gunakan emas ni waktu kecemasan, kita boleh guna. Emas ni kita boleh gunakan sebagai dana untuk kita beli rumah, beli kereta, okey, beli motor.